Biana Yamoa Joe Amoaqua by Brasso so Mayimo and Yamaudo Bison Sama Yabobo no Yaba not yet de Ebabesum Mobuzia and some Dawson Apostle Mampenin and other Danko Kufodo and UN General Assembly meeting Akoso Ewo America Bonte Soma Wakasa Pinua if you know Compatesica was a brofone chassis na Omade Dum Yampenin and other Danko Kufodo Akasa Ede Afahun Kumano Efrasia ya wade subobi ebo MPP abana ede asemwa for Yadamba Ghana Union of Traders good campaign for so atna yes tell ya womo ekukutua so womo say Ghana Revenue Authority campaign for new mudi agudie bia womo agitumwa enyeye Professor Jane Nana Opoku Ajimane Semtro for 18 komo adwuma bia ekoso wo yisi no atna ye Yadamba kwase ne West about on person so obuno isimantem no mo yetete senra yesinsu kese bia to emam kronkro ben sia de sia no mo kase womo aka insu neja osajefo osiade your doctor Ajiman Baduya watoso mienu doma mahine wade nsam bi etudwa na Ghana Statistical Service impeding forces so akasa dia for my Ghana isikasam ene ntotuye ho na adehye bi nsusu ya ewo sunwane east ewo bono mantamu ene yenuanom sompa 98.9 edin komobi ningira no ensem bia eha omo ewa asetremu na omo sesen obviously for yemfa seda Emma Universal Natural Clinic o say yenka nkire mo say intini ene dompe no say afrechie say atodia for ho say buo obviously for ne kire Universal Natural Clinic na yenhye enye ho adwuma emfa Emma 3A Herbal Center ere 3A co capsules abadwa so a onya ebia koko no de aye obia asie ebetutu mizone 5G yeguso ayenunom oye wede o ye party o pe drink ya o be serve wase na te wanim na hye wanim onyamu a eye mizo 5G no so ema energy soronko ama dwuma bia wo ye bia no watima ye no wa ye ne ye and at 21st clinic so o se enka ncham se ntini no a efri sisie num e de fa eye usirem e de kosi unankokom e de fa onantu de kosi unampo no so no se mu twetwe a abuzu enye se bia obi abodua na se wakwa kotie duro bia so eye yade furniture 21st clinic ye wa doctor for one nurse for him before ye de duro be kan amasa ye de no adwane ede efre nipaduanum abuzu awenum na ebo echi do mo boy adonten a ba bia wo bia na nwumre ye timi aba na yaba besomwo ye de ne sesan na ya bo amali bia boga nwumre mene nana kwabena kese wadwenche no nsusu obetimi dia ba beka en wa bra wo kan ho awo social media platforms a wodo ne nyina so wode wadwenche no nsusu ya bia wono mo a abuzu egusu a ye beka se ne mamuo no ye bekenkan ede amamo ye hye kase na semfam free man pani na adodanko akufu ado wachima PS be ma bo ada na tena ye na UN omo General Assembly meeting ekoso America bonten so a ene Ghana ye man pani na adodanko akufu ado akwa kopiase bia wode nsem pinu a atudwa na abusu nsem no a obobo so no akwakoye ye nananom a agya ticha kwa abota breso 19 kodwo ho a ye fa omu nomum e fa omu se nko a ye de omu koye nkru tudwuma e wo Europe amama no so no na mampedi na adodanko akufo da kire se ye nananom no omu kokko som ye etempenten kwa etie hasuo ekekire omamama de ma wunum no e braso se yetime eba bibrema se na ye be pata yen ye kwesi bronika ne se sa slave trade no a ye fa ye nananom enkoa e de omu koye nyuma basa ebinom wu wokwam ebinom ade omo kra omo ne padua kobobo afode a omo enya bibia mfamfiri so no mampani na adodanko akufo de ato abrofo nanim se ebre no anie se omo hyase etwa mpata bi ede ebrega na man ene ebibre mama de hie nyina mampani na adodanko akufo da busua se de osika ne nsem faaye o UN General Assembly meeting ase no enie. Reparations must be paid for the slave trade. No amount of money will ever make up for the horrors, but it would make the point that evil was perpetrated, that millions of productive Africans were snatched from the embrace of our continent and put to work in the Americas and the Caribbean without compensation for their labor. If there are any hesitations in some minds about the paying of reparations, it is worth considering the fact that when slavery was abolished, the slave owners were compensated for the loss of the slaves because the human beings were labeled as property, deemed to be commodities. Surely, this is a matter
that the world must confront and can no longer ignore. The African Union has authorized Ghana to hold a global conference on the issue in November in Accra. It is probably also the time to return to that vexed subject of illicit financial outflows out of the continent of Africa. Absianfo we eya mampeni na nado dan kwakufu adwa na wie ya be no miensa no nine no num ya e no de sansem ya tudwa ewo America bonte so na absianfo anso anu akire na nse obete yesere eye Burkina Faso bonte so asojafo atwituo age omane de free mampeni nsem okomali abonte so a yesi asojafo atwituo age omane de free adehye nsem a wo mo no mo so wo mo ehweso saa ne ma no ahyase ewo eye bibire mase so no Penina na rudan kwa kufodo akasa ede afa ho se ningina akwakoye sikasamu a enkoye awa bibire mase ne namso emene obete a yesi asojafo atwituo age oman no ede efiri adehye ne nsema wo mo na ehweso nto osre se wiase nyina enkamum na saade no a ekoso wa bibire mase no womombrane omomeboa yentimi nto ase na se de wiase na akwakoye no akwakoye oyonkoda ene oda se wo tena se wudi ufi asemu a wa hia baby ade no ebebo ede aba bedru no na ye ho hwea na nyeye mampani na rudan kwa kufu ado de okaye ede fa eye kuku ahodo a ekoso bibire mase ho enie. Assembly has quite properly chosen the rebuilding of trust as critical in restoring stability and prosperity to our world. We cannot rebuild that trust when the organization that should bind us is seen by many as helping to perpetuate an unfair world order, which is reinforced by an inequitable, dysfunctional global financial architecture. Mr. President, for the past year and a half, a full-scale war is being waged in the center of Europe. The United Nations appears unwilling or unable to influence the events taking place in Ukraine. Ghana has sat on the Security Council throughout this period and can testify that the global solidarity we seek to reignite under the umbrella of the UN will only happen if and when it sees those who wield the mighty power of veto. And at the moment, there's nothing to show that these countries have any interest or inclination to do so. Ghana still believes that this organization provides the best vehicle for the world to manage its hydra-headed problems. But it can only function effectively and meet our expectations when we reform the pillars upon which it rests. Anything short of that will continue to undermine its credibility. Mr. President, I do not refer to the events in Ukraine and seek to pretend to ignore the tragic events in my own neighborhood of West Africa and the Sahel. Instability in the Sahel and widespread terroristic activities have put West African countries under severe political pressure and economic strain. Several countries in the region have lost vast stretches of territory to the rampaging terrorists. Coup d'etats have re-emerged as what some mistakenly hope would be the solution to the threats that confront their nations. We in the West African region are trying as best as we can under the very trying conditions we face to deal with the situation. We are convinced that the conflicts that continue to plague our continent and our region in particular would be more satisfactorily resolved if the international community was to support, not undermine, the efforts of our regional and continental organizations to deal with them. Africans fought and died in the Second World War in defense of Europe and her allies.
Abusafo we aye mampani na adodan kwakufu ado ne yetene nka no we aye amansan nyina ekubata United Nations for womo enhia mu a etoso makomako edioso enwoche 78 UN General Assembly meeting a ekoso America bonten so na mampani na adodan kwakufu ado sansemi etudwa wase ni nyina aye kuku sam no a ase aye agentre ha aye agempateku ewa bibrema se na mampani kachire wiase nyina se we no akwakwa yo yonko da no da ebraso so omoba no mo ebebra abibrem se beye na sade ni betima som na yetuase ekra ye ko Ghana embarase bedwamu edom kuma no afrase ya wode sobo ebo MPP aban a na adodankwa ekufu ado edi animu no omasem eyetietia omonam kasamafo edema domkuma no ewo amramudwuma na afenso ahode ne amsam so yewura John Ginaposo na ekasai ebere one nsantwofo edi enkomo omotere se omampani na adodankwa ekufu ado aka kire GNPC se omkobobosia ya bosia no eye $600 million se omomfa ngwo bosia no mre no omfa nge na ade ye hia no pa ewo mamu na no na John Ginaposo atodwa etere se ansa kra na aban no betimi anya ahoɔden sa akopiem wa monone se okobobosia ewo baabi no gise ebi a wode ho nsam nyina ebeto Ghana marase bedwamu na wabobo mu apapa ma biebie mahunu se bosia wo kwabɔ no ekire bi edi anim no ɔhawo ne amane ben ene wo ho bosia na ye kwabɔ no saa bre kra bosia ye kwabɔ no ebeboa yen na di anti kra na ye kwabɔ bosia no aha bosia na ye kwabɔ no ensi hu no yesen ne nyina no eyade a marase bedwa no sinkonwa biebie mu hunu sampa ebeboa wo man no ansa na wagye ade atum watere se article 181 no ekire saa ne mani nyina mu na enam se aban pese oboga na kro no na opese ofa akire ho agisika de nugbotom nti eno nti na waka cha GNPC se onko borbosia no yewura John Ginapo. Parliamentary Select Committee on Mines and Energy under the chairmanship of Honorable Atachia submitted the report of the Committee on Mines and Energy on the 2023 work program of Ghana National Petroleum Corporation, which is GNPC. Indeed, this is a constitutional requirement, and so we consider that in the third session of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana, one of the key issues that came up for consideration was a request by GNPC to raise an amount of $620 million in a form of a loan facility from Letasco. Indeed, Parliament took a decision that it cannot approve that amount in their work program. In fact, Parliament directed, and I read, the committee recommends to GNPC to lay the terms and conditions of the intended loan for consideration of the House in accordance with Article 181 of the Constitution. Ladies and gentlemen, to our utmost shock, I have come across documents, and the minority side in particular have become aware that the presidency is using coercive force, the power of the presidency, to compel GNPC to proceed and execute this loan agreement without parliamentary approval. The presidency called a meeting on 14th of September at 11 a.m. GMT. The presidency directed GNPC to seek for board approval and proceed to raise a total amount of $431 million United States dollars without parliamentary approval. I therefore want to call on the GNPC chief executive and the board that if you proceed with this directive, you'll be committing an illegality. And the minority wish to serve notice that we shall use every necessary tool available to ensure that we do what is right and legal. Yewura John Ginapo na ye achiame he edema NDC amanyoko no Ghana marase bedwamu ne fa ye hwe amramudwuma na afenso ahonde ne ahonsam so abzafo eguso ademu osikasam no ntoto ahone yemfam mfrem marase begesiem Ghana Statistical Service mpenimfo na wo mo abunkunta kakra e dia for my Ghana isikasam no ntoto ho na omo chese every April and May and in June bosomino no baby on my Ghana isikasam enyine ekokodru ye Ghana Statistical Service mpenimfo afa kasio
calculator asesia plus ya times ya wono mo eche se ye kwayenim kakra ekogina ohamu nchichemu ba miensa echiripo mienu ewo eye kwesibro ne kan se ye second quarter ne mo na je se be bi o my Ghana ye sikasem nyini ye ede ekokodu ye nanso ne nyina mu no womo ede atato se ho behia si ye bekeken ho kakra na aban so no ede nhyehyɛ papa egu akwam se be ye no my Ghana ye sikasem nyini no ebe kontem na akeka no ho kakra sense be ye monyomonyo sa Professor Samuel Kobna Enimwa Ghana Statistical Service odano se penimpa ne of friends and Jeff Winshemwa one year a boss at 2 man way. In the second quarter of 2023, from both an oil perspective and a non-oil perspective, the economy grew by 3.2%. From an oil perspective, the 3.2% that we've recorded for the second quarter of 2023 indicates a 0.1 slowdown relative to what we recorded in the first quarter of 2023. In the first quarter of 2023, the economy grew by 3.3%, and in the last quarter of 2022, the economy grew by 3.7%. Over these 3 quarters, the 3.2 indicates the lowest growth rate, as the economy grew by 3.7 in the last quarter of 2022 and 3.3 in the first quarter of 2023. From a non-oil perspective, the 3.2 growth rate that has been recorded for the second quarter of 2023 indicates a slowdown relative to the last 2 quarters. As from a non-oil perspective, in the last quarter of 2022, the economy grew by 4.3%, increased marginally to 4.4% in the first quarter of 2023, and a dip of 1.2 percentage points to 3.2 growth rate non-oil perspective for the second quarter of 2023. Growth rate across the different sectors. The agricultural sector for the second quarter of 2023 grew by 6.0%, and also the services sector grew by 6.3% for the second quarter of 2023. While we saw a growth rate for agricultural and services sector respectively 6.0 and 6.3% for the second quarter of 2023, the industry sector contracted by 1.9% for the second quarter of 2023. These growth rates relative to the average for the period 2014 quarter 1 to second quarter 2023, we see increases for the second quarter of 2023 for agricultural and services sectors, while we see a slowdown or a contraction for the industry sector, as it contracted by 1.9% relative to an average of 3.9% for the industry sector for the period first quarter 2014 to second quarter 2020. For way Professor Samuel Kobna Enimwa wada Ghana Statistical Service Jumana no se penimpa and then our friends and for any able to my kakranina akwakoye every April bosome no e be ram May mo e de kosi June mo no baby on my Ghana yesikasem engine ekokodu ye se efakua yo ho se fa pomde ho se efa yesikasem ene ye dwadie ne ho nsensem ana na opene no e boboso kakra e de ekire no na busia dwadie mu kro no a na Ghana Union of Traders Association a ye twaniti aka ne se guta mpanin fo busia fo wo mo ani abede se krodom ene ene bedi enso janka samri kradi wo manane a wo mo eche se Ghana Revenue Authority mpanin fo de ehunahuna bi e ba mo so a wo mo etena se etwitwi wo mani yi wo mani a enye ye ntomo ka kire mampani na na rodanko akufo ne wo fa se keno foriata ho Ghana yesikasam no ntotoye so se sa su ni ban bi no a Ghana Revenue Authority mpanin fo epeso mo de bagadi fo so no wo mo ene wo mo nsini kromu a wo mo ene wo mo ntena kromu a se mampani na na rodanko akufo ado wo mo e ma ne be na wotwemie no so ansi bibi amfa nkire Ghana Revenue Authority fo no a ene wo mo no mo de e wo kremu Dr. Joseph Obeng ena eye president eda gutakuna no ene odini domo anim ene omo eye nsɛmdwefo nhyiamu awon krapompene mantamu a abusiafo na omo ani abede pa inwardity ye wedi ye kwaso abaku fanya bi abeye ye wo mu sha no mo ye na Ghana kwese ya kwa ye de before ya we ye go sanse e da bre ho so you never we use it what can you see na wo dey ko da kwaso ye you never ye dey book on TV and go pass as I want to be abia ya what we now te ma boss so you want to be na because they did go war my Ghana say obi tu on TV and that's how say o ma be there before that you reasonable
see your person will see, but you don't know how come by the government connected leadership. There's so many DA. There's so many DA. There will tax. The amount tax. And so, I get successful. I can prove unfortunately what would be and I judge your friend compliance. So, so this is the you want king. Not a young man. Who wants a compliance and I get king? Yes. If you trust this, I am successful. Yes, something now. Yamatsuano, I am simplified. And yet, fair. A great parity. Now, I am affordable. It is as well as a great guy. I am simple. You just do as a pay your bill. You just do as a year for. Alone, your friend of compliance. So, that's was piano and shouted to and fact see again years with shouted to by this alone they catching the Libya so and learn who shouted to piano with me. Then will give it your church on the year. That is said that also Yagano a year. So they are very conducive for the person to pay. For Dr. Joseph Obey Pene Quantre for the Ghana Union of Traders Association, Eternity can say good away na and your movie say Ghana Revenue Authority in Penninfono, Eddie Hunune be a bomb so ebe popo money the actually one more we nancy mutim woman or my yagenia and ye into a more cheniemua now watching you know now watching me and say one more watching him some penny and I don't go for and then I saw for almost a 7 and 2 years or no ebe fregi impeding for no makabi be the actual man yes adia nani besi ewo omayemo Professor Jenana Opokwa Jimane Central for Etin Komo ewo mfimfiri mantamu ebra woni mpanifo bi ebo anano wo hwe mia hodo a edintwo no ekoso ewo yisi afamu na ebra wo bo aporo kakra no woni Central for echede wo hunu ye It is always grown up also in the baby districts. Uncle Hopper, so I saw Madame from Anas, the Motia party says, I think one bad party for religion. If you want to shake us or a back, but someone a park is here, you are very good. Now, one is the only Muslim, so I get party. Even all your city, so what's the deal with you? Area, or that should be so. Or that should have the man. Yamame and Gumasemo being for Jenana Opoku Ajima in Femi and Sunny, one na a ball Kaneman Penny John Dramani Mahama, a chitom, Yana or more aircron and watchy. 1 year now or was Santini Mua, a Jaffe or better one days sono, on some trouble for Chasamika crack. Imagine that if you fit here before we able to keep close around it's the imbalance and send you pray. Now I'm one of the Mukanda. I'll be there on following into our man. Yakwaya ni mo ensamfo from for yakwaya ni mo ya demo free abatwo ni de ntro ya ekoso a emonsema akwa ebebrebe no ho na ye demo akosene west abato mpesua so obono ismantem ne mo na ehono mo ne yetete ese enra ifra no pano a ede besi awia ne de yesi nsuo ti a etigu mpotemo no mo nya asem keto a ma se ye ne mo kase se ye ha ye ne de ye ka yesi nkrobe nsia de ni nyina
obi ntimi nkɔ ɛna obi soso etimi aba ɛne sɛ nsuo ayira fa nkronkro ni nyina ɛma se yɛne mo kasɛi amanfo ani etutu ɛde aka wɔn nsam yɛnuanom Sompa 98.9 FM a ɛwɔ so nyene abɔnten so etutu Amerika ɛkɔmpɔtam hɔ no mo akua nyako abronoma sika nsuo nom etutu Amerika kɔmpɔtam hɔ no mo a wɔn ɛne adehye de bi kodi nkɔmɔ no mo kyerɛ sɛ wɔn ekuro wɔn titim ɛte sɛ kwame danso nom ɛne nkronkro pia sese wɔn nyinaa wɔn aka nsuo gya wɔn ntimi nkɔmɔ yi mpanimfo titiriw ɛne abrempɔn ɛne efiri mpɔtam hɔ no mo asɛm susu wɔn aka esua nanso pɛde bi anya n'adwene sɛ wofi wɔ nom ɛne wɔn ɛna ɛno nsu kɛse ɛtɔyɛ no sese deɛ nkronkro no dodoɔ no a aka kemu a wɔn ntimi nkɔ ntimi ɛma ɔpɛne Joseph Owusu a yɛsɛ ɔyɛ panimpa baako agya ne mu odu wɔ kuro no mu ɛne enuanom di nkɔmɔ na ne nsɛm ɛne ne nkyerɛmu ɛne ɛdi ne ho kwantempo a ɛda ɛyɛ kwam danso tu asɛmde ba ɛno na sɛ agye ɛyɛ nsɛm ɔkwan bɛɛ so na ɛfa so gye nsɛm a kwan na sɛ ya ma sɛ ɛhu ya no kwan no yɛ bia nsuo a nduru a ɛtɔyɛ bɛyɛ 50 minutes time ama kwan no nyinaa nsuo abu afa so ama obi ntimi nkɔ obi ntimi mba wɔn a ɛti moto so ntimi nkɔ wɔn a ɛpa fam ntimi nkɔ even car deɛ pɔpɔ ntimi mfa kwan no ne nyinaa ɛsɛ nsuo na ɛyɛ dɛ na ɛtɔyɛ no ɛna yɛhwɛ nso a na kwan no anya asɛ tiri yɛ mampani dada ɛgyere John Rollins the late ne mbrɛ so ɛna ɔmo abɛyi kwan no ɛna ɔmo agravo ɛyɛ bibia but up to date kwan no asa ya ama yɛyɛ from 96 to 2023 wei kwan no sɛ na ɛteɛ no saa na ɛteɛ kwan yɛ anka yɛ mɛgye wo ta bɛyɛ road ama sɛ car memfa ne traffic car ntumi nkɔ truck ntumi nkɔ car ebɛtumi afa kwan no yɛ bata ɛna afei abubɔ ya ɛna ɛtumi fa kwan no na sɛ ne ɛtwa yɛ wɔ koraa ne nsuo a sɛ abɛtaa kwan no mu a obi ntumi mba wotɔ moto wofɔ na wode fa kwan no a wokɔ bɛgye da wobɛnsan yɛwɔ mɛnkɔ wɔ hɔ yɛwɔ dwankuro wɔ hɔ kwam da nso nyinaa ahenkuro ɛyɛ dwankuro nti ɛhɔ ɛna ɔhempɔn ɛteɛ nti na kyɛ sɛ ɛnyu kwan paa sɛ anka yɛyi yɛ nukura de yɛdɛ ɛde ma kwan no ɛsan sɛ ɛhɔ ɛyɛ ahemfie nanso ɛhɔ nom asa yi dwankuro mɛnkɔ akyɛmde lɛsi akyɛmde baatɔ tude kope dava kope kuku kwasi azɔne africa ɛne nkura a ɛtwa ɛyɛ kwam da nso ahyia no ɛna dodoɔ na ɛwɔ ɛna yɛsan hwɛ kwan no nso a aduane ahodoɔ nso ɛna ɛfiri kwan no so ebi te sɛ bayerɛ bankye bɔdeɛ manken yɛka nsɛhu yɛntumi yɛhwee mp abɔntoa ahyɛ bɔ ahodoɔ pii mp ba a ɛyɛ akonnwa so no mɛtumi aka sɛ 11 good years nie a ɔkaka kɔ 12 years tem bia cba election year de ɔhyɛ bɔ mɛyɛ motoma me a mɛyɛ kwan no motoma me a mɛyɛ kwan no ama yɛto yɛhu hwee Abzafo nti weye ɛyɛ adehye binom a wɔn ɛwɔ Sene West abaton pesua so ɛwɔ bono ismantem no mo ɛyɛ kwame danso dwankrum menko akyeremade bato ne mpɔtamo ɛna abusuafo mani tutu aka wɔn nsɛm no ne nyinaa ɛyɛ bɔsha emrase dwani bɛfa mpɔtamo no ma no de bi ama wonom DC soso bɛfa no mo a no no soso adwananu mu a no wɔkɔ wɔse wɔka wɔkan enye kroki kumasa na so sese nipa ntimi nkɔ ɛna mpɛsɛ nipa mi ababusia na nke we se nke be kwa ma no so na nke ni ade hye na kwa kodi nkoma kobusa se na ade achi ye ya onwunu ekwa akotoi nso na twetwe kakra omutimi ekoba na yegusu atoato ahoma no se ye beduru kru nim na yakwa kodi nkomo ye busa se ni nso no ho asem esiti nyama ye de ye nto akase no so emamo osagefo osi ade yo Dr. Ajiman Bedu ya otosom yenu na ekasai wona ye doma mahene ewo bono mantam no mu enu achi bono mantam na nanamo atena nkonya badwa no wona ne panimpa ya odi omo animu papa no akasa na asema wode mansam twofo nyina na bra na ahosiesie adwumadie ekoso ewo nkran kwanta no wose ewiase etomere bi ya na emu oya paa wo ebra wone ne dom na wafa won ho na wo prapra na wo dodo na o hyehye no ana wo kyerɛ sɛ wodwene ba bia ensiso ana wodwene nema bi ho a wonte ase kyerɛ sɛ akwan ade hye ne betimi afa so akɔ atimi aba no ɔmato aba na wo ka hyesia no a obi gyina ba bi obɛka sɛ bia na ɛna ɛyɛ amanyɔsɛm no ɛne sɛn ɔse akwan ahodo aka ne mampani John Dramani Mahama ye nyinaa no MPP aban ba ye wabu nani kura ɛde gu saa akwan no so a wonyɛ n'adwen sɛ obetimi ahwɛ makwan no atimi aboa akɔbadie na ɔno akɔyɛ ɔhene saa no wantena se da bia da mane manfo ensungu ne so da bia na naka bi ma ye ni o na naka bi ma ye ni o na naka bi ma ɔkɔka bi sesi anso yɛsɛ ei mo mɛhwɛ wɔse agye Dr. Ajiman Bedu yɛ ɔtɔso mienu na ɛyɛ amanyɔsɛm no ne sɛ wanka paa hwan ne bɛka na n'asɛm ni
ya papa mills na oba ba ya to aso o ne yewura mahama yewura nanado na oye ne kakra sini wo ekodi aba 5 kilometers mpa ye baba hwe no ndaba se nka kire ba senso ba akoye first coat dem fa bi meguso nana be si samre ba bi a ogina na echi o nsa ma ada ba ho asede nana kwana na ba ha no kwanta ye district capital wa da na nkran kwanta kwana no otim se ya ma ne ede insura kwansini mienu ya ewura mu ase ya ewura je ekofo ye no ese ono po no hwa bi akakakra ede masa no yema hu ne ma ede nka minwu ya menye de menka nde fa yewura bono regional minister na da Roma bono na aisha nsa no akasia bi pa e wo ye kwane so ase na be kwane no akofom atutu asai ye basre emle bi akono atwam nyina wo behu se bebeki hu kwane ya mkopa so a corona wo kasa western region satanu ye kan na be kan western law nyim di ni no adaba kuruma be yi ya kakakra bi nka ba duro kama na ntie ba ba fa so a ba da akona ni manase akona chi nti wedie yewura bono regional minister njina nkan kwanta hene nim e wodoma wesa na mesra ne se na da Roma demwe onfa nkoto abane na benye adwuma no benkene ma yekoto aba ne baba ye gidi oba be wie pa sako asadia na kwane no so enkoyi emre bi atwam da kwane nanka wiase nyina kura minsuru a wiase nyina Ghana ne kwane baya ono ne boa odene pa minim na de ese no sitie Ghana ni bia obekọ be Ghana ye kwana ye quota na ye no ye de ne boa odene na nokura pa wom ne se Ghana kwane pa no ye de o sentem ye sobe ba be diso no anhwe ne ye o Osajefo osiade your doctor Ajiman Badu ya otosuminu do mama hene ene yetene nkai ya demo kongo masiamu na headmistress a wada suhum Islamic Girls Senior High School ano na odin susie bi ba so obesre opani ohwe my Ghana engomasia won sensem so Dr. Oseye Wadutwumu a woyem rasebe gene wo rasebe ge fiema de hia obosomtwe abatom pesia so se wo ma asem wei enkoe na semhie ne se wo se ansa na akwada bi obekwa CSC wawie primary school na woko GSS junior high school na watoa so de akọ secondary school senior high school na wawie e de akosu apon anase bi a teacher training college anase nursing training college no oso ya nansa na ye beje no so wo konto aso school mu no na okuta passport wo se ne babia enibre enibia kwa ba bedroi se wo se wo ye wuraba ne nso birth set kura no wo se oni bi chese krata bie ne wono a okuta bie wo se ne yetintim ne yade kotom na sebejafo nanim na mra sebejafo ne gitum na nane kire ya ye ne mra tintim ehye se be ya adwuma se obi bia ansa ne ye bejo se okọ university se okọ teacher training college se okọ nursing training college se okọ polytechnic ye okọ akoto aso no nko ade uni kura no o se passport de wo bi kuta wo na di adanse se wo ye Ghana ni se mpo wo ye ho kura no a o se okuta tumi krata e di adanse se wo firi asumese anaso benten so na wura omayemo ababesua de basa eno so kwan bi so ebo man no enchechiriye mame eye Safia Salisu our headmistress ya oda suhum Islamic Girls Senior High School ano ode sansemi to jawabra na ejomoni abata ne bi ehia ebutu mai kakra de afa ne suku no ene no leja me mano kwan form 3 floor trono mo trono ene ye last visiting ene ye de afemu ayene awofo na kan bom edwene nkola no eyi edie ene sede omuwie school a omubra ebeko ntenu nti na ye program ni wi amene awofo no aye meeting ewo omuwie a uwie school a uwie yesese ye di ekiri hu se oba school no de ye de ufemu ni nyina no ebeko akoye mfaso no abekyan ye no abeboa school enu nti na amene awofo no ehia no then am discuss you discuss wana ebetimi aboa apply amana ko there were 3 countries US, Turkey and Cyprus obi ISA link na mai nti o qualify a results kana se o qualify na ya ko process nti na me ka cha awofo ne se bibi ti se birth certificate ya wo wa mandatory se wo bi
Ghana card is a aba as I say Obano will be and yeah kakra passport me there coming kwanka university anya passport as a requirement for entry because a basic Uko university now be French, German, any other Arabic. Final year ultimate call for proficiency it is our time we now require passport yenya habits be say passport there to kwanya na we ultimate show on crime and crime we ba omunya sa documents ni na ma ubanya opportunity no to kwanya na say pressure news we ba ku mienu bi na documents go ma na wo ko yes I require passport under pressure we bit me spend up to 2006 but who ya no ko mu a enkodrusa enu nti na me na wo fo ni share say omu mo for tertiary education man kwala okay bibi bi wa pese kan ho asem oh bibi am pese me kan say school no yehia mo apa kwala no ye ni dining hall de bia mi su me na mo me pem wanti kakra bi obi a was cemento ye buo enua wo de fabra na ye ne nkata na ye timi esi emwai na ene no ni ja me ma no kwan form 3 Absent way a headmistress wada a Suhum Islamic Girls Senior High School no Mame Safia Salisun Yetin Henkano we a insusia what the education minister says in Kisum Nanki the Yajuman Kebeboapa say a quambia bie ababeto honomo ediaman kode so about time do noa and I'm a banner birth certificate to be and a passport to be and a Ghana card will be passport picture crano ubusanwa and this is what you saw in Safani Tino Ekwaya like am sama ne say ansana so be kwa kupebia ba wakwa kupebia ba wo kire se enya asemi hia ne kakoda no wo free senior high school a wo to aso no de anya kra passport de also wo bi ewo ne nchen ye ko Sunyane East ewo bono mantam no mu na ye nuanom Sompa 98.9 omato ye nkra bi ese adehye ye wo nkra krom ye wo Sunyane East ewo bono mantam etiam pa na tia wo tiam nuano kire se ensamso bi ye wo ho a free number 1 ekosi 4 adehye ne nananom matena nkonyo ho nyina no omu nyina no aka abomu a wosu ade afra aban mu mpanimfo so mo hwe na o maye saa nsamso no emfama wo mo emboa kra makobadie entimi nya adwuma esukufo entimi nko ufiri dwom a wontimi nko fie afa na wo konso a wontimi kyese ne nyina na ye bibibi ade ama wo mo ebi wo ho anopa obekọ no na ensuo no enyiri obeba no na ayiri wa hwe agisa kope hotel sika anase bia ukunu wo fie a ofre no wo ye mobile money ma anse wanya baabi ada enkora atimi ka ensuo jabese na wotwe na wotete ho ebere wontimi emma efie ne nyina no yade a eha wo mo na ye nuan mama na nso ho a wone nana kyereme ya wono eye wo hene ewo nkrankrom edin koma busa na se nana wadawro ma wo yentimi nin koma ebere a ye musa wano asem na nkasa wo kan se nana bigi ho asem de ya kache pa na ebere bi papa amiyawo eye so obebo ya miyaye na ye we ya ewo ha ya sisi ya uhu a ayesei nti yenkoto dwogu fo mpanyimfo a hasan kora no ko school no mo ma ya na ye bunto yem kora enti na manya kwanya mesre mpanyimfo omoka bi a ewom onabo ameyawo ontwa na ni mehwe yen ayeso ye ho kire ewo nsuye ho edu mebi ankola nsuye hiro mo ntimo nko school ti yenkoto dwogu fo mpa onabo ameyawo kire emehwe yen minim se ha ye ne mpasua so abusia wei na kire me na ye nuanom ama na nso ho a wone ye nua ba ko efe se tachiwa Florence edi enkobo na ne nsem a wode man nsem trofoni bridge nsuoni tin siriama ofo ha nyina nti nkurai me ba ketwa ba ko bla me ba ketwa ba ko di otena fie ba na otwemienu esem bridge nti osa misuro se nkurai de betware bridge no beto nsuom ti nkurai no nko school udu ha waka nkurai be ko school ba ma ye nhihwe se nyame amwai ne nsuo no koto ne nkurai no wo school ho de a saada ne de kwa no so ni ba bia nkurai be fa saada ne de ne ba ta no to wa ntimi ntena nti ya sramoni de se yasra anabo a obie ne dia afan ne se me ma ati so ono ne hwe ha me sra na ne dia nse ya bridge won to na mono ma ye nya sa paade a odu se ba to aba ma mpia me nto ma ne bio because nto ma no yasa ama me kura ma nu hu se me to aba nti yasra na ne dia nse o ma ya bridge ma ya mai ne be ko so ya ba ta na yeso ye ma toye abusia emana ni abreu na ne kura mu kura no na ye nuanom eboprin ye wura Solomon Tete ya ono so aye kirikire ne won krankrom ono so nsam wode man sam trofoni yo we de me da se na mi shira ya me de behwe bridge amaye in fact me ankasa me de ho be example ya na metena eco school
ebra na miko school nyina na bridge e ha ye pa mpanyufo aba amanfo aba bombo so mbe enso still obia entimi emma me bridge emma ye enkura aye kura wo school ma no ebro be 500 eko na mu be 200 nyina tinsuo ye achi esensuo to a sankura 200 nyina obia ntimi ma school emma ye de emesua ade etim dibe 2 weeks 3 weeks sensuo no to so a still na nkura ntimi emma school emesua ade enti ye how kese pa emma ye ena afuom omom ko afuom so bebre afuo won so ye achi eti nsuo no to sa na be 2 weeks 3 weeks omo ntimi anko afuom ko fa nyama jiso omo de konwan kuro fufuro so ansa na omo abesi omo achi enti ye how kese pa emma eye community na community nso ye maako 4 your number 1, number 2, number 3, a number 4. Enti I said number 4 no kwana aja emu a ama yenya sa problem no. And a road we so a san link here to main road e yesu nyan kwan no. Enti eba no sa ma no so ebre pass eba so kudo mu kuduma omo bre. Enti how a Acha for nyina de omo ho agem yewura Solomon Tete na yete nkan nsam nyina no yelu no Sompa 98.9 na boabo anu a wotema no yen ya demo gogomwa East Abaton Pesu aso won finfin mantem honomo na abankra chepani o honomo honorable Solomon da kokwam na ene honomo hyase se yesi amanfo adan BCCC yakwan mu a emwa ma contractor bi adwuma wo so ye ebokwan yi kwan eto empotem honomo no enkose ne omusi peno enti na DC no a edi animu a ene some ha we tam ha na we atam ha sei na je se omu edwira dan no edwiri mpata edwiri table ne kiosk awodo a SCC kwan mu ne ade ede efri honomo na DC yesra de hye ne se sa na montuo we na wo mo etuo no enye se bia omu tuo bia no aduane agu ananse bia wo mo etan obi wotan bia ni ba bia na se beye na ade hye mpempem akiri mpempem a etempotem honomo no wo mo eka akobadie ene wo makontu sam ne wo nantie mo ebeko yedi am wo nti na omo etu sa na montuo besre wonum so mo nta na chi na sa na montuo wi enwie peyo acha na machi atifo ni na nya hwefo ni na se de odi nkan busa ye no eye gata na edase ye no ene eye market land ya ye twaso eye how kese ya ba ko a no aba encounter ye hwe gata na edase ye no na ye ki kuro kakra kai nyina contractor ne be ye kuro no kwan ni nyina nsuri nyina ho na oyi defy na bla yesusu ye babedi awde sa assembly man from ye ba ye de communal labor ni ye bia e durble bia eje yensem ti na koduru se wo se su ye pemwa ti ye ko industry assembly and there for so many occasions and any assembly na dinkita ho na enra na nyankopon eka abrante ba ko akoma ye frɛ no honorable Elvis Osemen Sandapa dodo obana bono nsamani okunkom eno oye se yenko na ye ni assembly ni nkosia na ontin onzo so assembly na sene na obla me disa adwumadi a enei ye gina so yi empama ye yosuman enti dwumadi a obita ho asem no ye hawa eteti yen okay market ya na wosanke ya bie kura na nzo so na the landscaping no na eno so problem a ene ye nua be ma no nzo so de afidie aba besi so a one assembly no Abzafonti we DC your war gomwa East Abaton Pesu aso wonfinfi mantamani yetene kanenu akire wamana nso a osaso etian semtwefo na so se anamo we ya wo mutuo nyina no wate se yese kwabra ne bia ba besi factory bi e de esikwa mu ono a chese esikwa ne nyina wo bia ntimi nko ene watimi aba we ni suso omo ye ne sa no wo meye nhwehwe ne mu bia se bia wo ye pani bia na se wo ye brimpom bi nti wo mfom nsankoka ne nyina wo mo ama no 2 days se onse sani mfidie emfemfiri ono so wanya edan no ombekwa kudwira gu se beyo na amanfo ho behare wonum ewo empotemu ho emrab so maheno kwan de any develop building permit or operating permit na area aso zena you are not trying to cooperate with the assembly emrab maheno kwan de revoke building permit or business operating permit and this one in Yemen America Ghana by Nemra or to assembly and no near can into urban resource on task and other science in viewer. Then the battle lines will be drawn. We will see, we will activate the rest of the Local Governance Act and provisions. No, my catcher, no machines no one.
he has up to Friday. In fact, Thursday and you all the way if you because Friday at the machine, Baba. Maybe no year, the machine, Gedano or payloader. You be pian above baby. Any damages, whatever, no, or your own responsibility. Abzafo we DC or war gomwa East Abaton Pesos Yera Solomon da kokwa men yetene nkano ningina se beye na kwan ni mo betene ayese ye obi kwan sa no na chese shasi edwira amamfo dan eguni ade na agira nchen a wo se kwan ne tene obi de ne yedwiri gu no obi wo ne yedwiri gu no obi block factory ene yedwiri gu no ne dru so a na wo de wa ba betiem we na muntu a ekoso ogomwa East Abaton Pesos ningina se beye na contractor omode adwuma ma no wompotem wo no mo obetima yi kwan no amana kwama dehye wo mo eho ato mo ntina ma DC wotu sa anamon we na busiafo yenyina we so na ye na ye ho empensuo kakra bi emobomra ye ba ensam ne pia ka kira enwumre yi ye besa so de apimo so bio 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert suma onyamija ai onyamija no beso Omayiri yaw edubuachi onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahyene no wa food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi no ekopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 shaneson say we burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe kopem Brown Kunkru Bejaye, a 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Fred Jumtu, Betty Jumedia Papa, Minister Sete Champo, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu, Wabet Sojum, Ajijumedia Papa, and Treffy, so how be those, Amani Bedaus, or Dan Ebidaus, a really Onyamidi to me, Amani boy, or mine, Yao Edubuachi, Nasada, no Pronsamso, now Benya Pa, Esan say, Onyanko Ponga, Jabram Moonage, not soon it to take off from, what do you Quadumam, Kankania or dance, what pay you, Yamema. Edia who fed ye ebekoye fee bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. Yada wase na yama wakwaba yekɔ ahafo no Southwest mensinim wo Asante Mantem ha sei opani ya watwe ne ti na wogyina mu ɛwɔ NPP amanyoko ne dim sɛ ne manfonya ne mugiribie na wonsoma no ɛwɔ Ghana embarase bedwamu wonamo Elvis osei mensa dapa wono na dodo na efra no sɛ okumkom waye ade ɛde ama adehye ye wo important ho makyere sɛ obia nsɛm edema no na assembly member edema adehye ye wo important wonabo Justice appointed Cheku ɛna ebusa ne sɛ na di ade na wonabo Elvis okumkom aye a oje fans sɛ amaye achia na machia ti fu ni na nya how to say ba ko a kuro no abe encounter ye hwe gata na das ye wono na ye hwe ki kuro kakra kai nyina contractor ne be ye kuro no kwan ni nyina nsuri nyina ho na oyi defy na bla ye susu ye ba be di awde sa assembly man from ye ba ye di communal labor ni ye bia ejurubele bia eje yensem tina koduru se wose su ye pemwa ti ye ko industrial assembly and for so many occasions and any assembly na dinkita ho na enra na nyankopon eka abrante bako akoma ye frɛ no honorable Elvis Osemen Sandapa
dodo obana bono samani okumkom eno oye se yenko na ye ni assembly ni nkosia na ontin onzo so assembly na sene na obla medi sa adwumadi a enei ye gina so empama ye yosuman enti dwumadi a obita ho asem no ye hawa eteti yen okay market ya na wosanke ya bie kura na nso so na the landscape no na eno so eye problem a ene ye nua be ma no nso so ede afidie aba besi so a one assembly no etwa ede amaye Assembly member Honorable Justice Oponchecheku na yetene nkan yamana nso ho a yene na nasawo ababi o na ye yoso hene edi nkomo no so de nsam ma nsam trofo igina hanoma medie bi a abandi si na ni so be market amaye edi kan aye shares ni ni eze dia kan ni se o se level so eno na ene emu se ene me be ni na Visa marketing ya domina tibia ebebo assembly no amaye mpuntu a ewo se yeye no yetimi aye ebizenye ni nyina aso ne betimi agya ma aban so ene nti na bibia na ye ni aso edi ho ehim tinna die ndi ye sonko se die si aye no meni mikromen na ye ni agye ho se o matimi dis a machine no aba eyim ye ni na wa no fan baby or no ma ensuo no ese the dan wo ma ese dia this dia go to assembly anima ni ada paso ata o machia ede igina anuma di bisa abiyisi na ne krakra mukra na de hye no nsam a o de gya nsam trofo kwan ni ni bue ni titim de be kwa se ensuo ya adaye hei no me ye je noana ye yi gota noana sesi gota na sesi je si sadia e bua fa so aba media mi jana man na bisa de na de o he bia nyame nyamman sanka oba ye so ye nyafo ye so nyebi ni boto me ya nya frensi be nyibi nyame mo nem kwatenten oh gata nde e free e bla ko bia ba ba ene menti ase so fa yo to dia chief enya asam ketwa pra ensuo ne yiri ba ha e de niema enkuko funu ni bini bola ewura dan mu nyina yese be bia betna pra na edi ensam nyina eye nsam a efiri ahafo no southwest mansini mu ewo asante mantam nyina no ekọ edema Honorable Elvis osai mensa dapa obonomrane okumkom abzafo yen to akase ne somamo ne yemfa monko eye apom dinimo se yetie for pa otweri amponyankrompon pase ya dama hata mun nkomachi ototurubo nso tonso ba wi obotantimo a odeja fodum no mun nkom gire mata teshira mo ebe hye ne nso a sese asa apollo abapa apollo yare no abapa papa na apollo yare no kra no aba no a ama manfo bu ono ma nani wote a entie ne ono susu timiti etene de kakra na ni nyina ye ko ne ono susu otimiti kakra obehwe ne nani pra ena eprunsio na yade ne ade ne de ba ena uyi ne de ba to nkyane a ebinom chesa apollo yade no kra de basa no a ade a betimi de atu ase eye se oba awawo oja unya no anachese no fusuo no wachim kakra de agu ani so ene obo wani ne pre se a eno anachese wani nate na ohoro yade ne nyina ede efiri so na se no fusuo ena ebetimi atu eye apollo yade na se entimi ntu yenuanom Sompa 90.7 FM TC Montene so ene Ghana made hye binom edi nkomo ebiso omo se eye no kre se apollo yade no aba no a se a obehia obi a nani aye ko nani prunso no se yesi no fusuo keke ai yesi unya yono soso ni die mu odu kakra na jese ochim de guzo aboa ene wani na betisi a yenkoti ade hye ne nsemo a wo mo ekan ye Bone ye any yare eba ma wani ni nfa tinso town e binya pola en fusu ne de gusto ba se de ni die se ba mi so se ni fusu no ene ye de emergency treatment obinya pola idea de treatment ye so se ni fusu no ene bopo na pola o ye ko so eye drop ne de gi na mi ena mi alkan ba apollo ndie me ayamani a de me de gusto aye no fusu na boa meji abata na boa kakra wana meki maka
ya ko pharmacy ni ya ko ofia wo ya wo ko pharmacy re de aduro ni ama aduro ni ya kama wo de gu wani so e de ya kama da bi no fancy bia ana sa da se wo de be ko hospital ama ba hu se ni eti ansana aduro bi wo ho abede am na nya se wo fiti akọ fantina gu so no fusi wo ya sa wani no wo be se enti abrewa na mote ne nka no a wono no wadi nkyina che wotumufo no se mo de momfo mani nkosi no fo no so se no fuzuo no a ene betimi atutu Apollo yade no ase ebi kra de omo de akoye nkyene so de nkyene egu nsuo mu sa no a na onumu a ma se efa kakra no de asoso nani so ya Apollo no ebeko he se ne yesitie bia yede no fo no de na ne yaje atum se ebehwe ma no funti no fuzuo no a ene ebeba kwa mo de aguso na busuafo no akire ye ne openi eye Robert Kojo Mensa odo ene chirem sinsin mantemu a Asen Central Abaton Pesua so waye health promotion officer ho edi nkomobusa na se eye no kre se Apollo bibribei se yesi enufusuo keke ena de guso a na gese adwane de koyi kwanya ye faso enya benu se obi wo bi a obemu se nani be kronsu ana se nani be yi mpin ni ade nti sa mpin na fi nani ase ana se nani me kronsu no sa embo wani de den ewo nti kwan bi a obe faso a sa embo wani be ko weni so no eno so betimi enya bi dini fan se ipana wenye bi no ode mi sa ko kan ni na se obibetia wonsemu a na se wan hohoro wonsa ana wen use sanitizer na se wo do sako kan weni a na wa fa infection no kwapo de enifunsio ni ade egugu so ni ade bim so de punsio ni ade we don't recommend that nia ubetime aya ebepua and say ode insio normal water edebe hohoro weni okay ana at best no betime de entene aka ho na odi akoko weni Observe nti weye ayo penny Robert eye Kojo Mensa odo ane chemfinsi mantem Asen Central Abaton Pesua so a weye health promotion officer honom and na ochechi nsemo de kire no se we de enye nufuzu bia ba ya de ya manafa edi de befa no a enye no a entimi hwe guest ne nufu ndi ne obenden eno a na Apollo ne base pe ya be ko na he wa fi wani ni sei o de asoso kakra na o se kwabna yento aso a abusanya nkọ kasoa new market ya no ewo ewutu senya is na ne etie efiri hoba no enya de a efe na ani nye kakra ne nyina kyerɛ sɛ abrante bi a wanya mfinhyia no aduonu ensia enkane ho adwuma ene oyɛ ya fɛ sɛ electrician ya bi ya fɛ James awotwe ya kyerɛ sɛ enipa bonfo bi age abrante no nkwan ya firi ne nsam na wohwɛ body na da hɔ no motim sɛ ebi kɔ ne widiem yie pa ansa na ne wedie no kra no esi dandan sa enu achi kra no wedie na kwa ha ba bi wo hɔ no mu a esusu sɛ omayi ade afiri hɔ na atorontema boafo mpanifo a wɔne nsamtrofo edi nkomo ɛwɔ empatam hɔ ko ba bete sɛ bia potomote hɔ no mu sɛ no a ɛyɛ ewura Christopher Apia na ne nsam a wɔde man nsamtrofo bra yɛte ya na yebusa na asɛm ni na mmo obi ka kyerɛ ne sɛ ohun sɛ nipa no ɛda hwibaro mu ɛna ɔmbɛ dampin no enti ampa obeka ye no ebo yehu kakra because hwe the way ya damage body na da ho na enti mu reporter ba ko ba me nchempa se ye de ne to hwibarum na betu ho dia se ye tracy blood na ye be kwa ko hu ba bia ade no esi ho enti ba bia me gina me ni mu ye interview no sesia no e kire se ha ena ade no esi wo ewo Asempa down Omega school nechi ena ade no si wo abusuanye kwaya nimu ewo ensam foforo mu ya wakasaku awudo pi ena wo Ghana hase na obia ne nanamamre ne namane ya wo ya empempi no ya na ema ne danso efiri ne nua enchen kasamafo edema wala traditional council eye Katuana Osman Momoni warna wane nsamtrofo edi enkomo ewo Kumase Jubilee Park na eye bibiabra na afahye bia wo freno Dubai Festival na opa hontoma ewo Kumase Jubilee Park edom efra chiri ene ba bia ben ede woni monyam ebeta adwumade no achi amamra ne amane ahodo pi nso enetwa ediguye na ebra na nsamtrofo ebusa yewura Katuana Osman Momoni se botaye beneta achiri na de ekura na wode mansam trofo ne nsam a wode ma ye ni and then you come
and Kobet Media Accra, Kobet Media Sabi, other regions. But Edena Hodiwo, Edin for Muninicha, Muninichapa, Anna, Yesawo, Penny Force I want to cheer, Emma, Babu, Tena Santa Fo, Debris, Edoma, Echo University, Ewa Powers. Abusia, Yahasa Yebenya, Katuana, Osman, Mumuni, and no Edia Mamu, or no ye. Kasamafo edema wala traditional council na bra na nsam koso wo Kumasi Jubilee Park na wani ye nua bema Kwame Redu edi enkomo no yentie nsam a yo enu achi no yentie opani a Jumade no ase obaye se adwamtani Dr. Caesar ne nsam a wode ma yen ena ye krom hene ne kasa ena yete no ha no enye babia anka obetime de akwa Accra ko obetime de akwa Sabi, other regions, but the paramount chief of war decided to go back to 249 at the commission and launch 2023 Tampa Festival. I be see that if he said you can't hear any amambra or 24 and Niji and Dasso. You come in and say, Yari Bebrebeno, a bet masusu. Na susu namnom na susu na fa peles gu yam to na do gu yam tablets na do gu yam to ne be krambo ho a rubber na omode ye wa we to na wie no rubber no so ye sabi aboa a sheep aboa adwan anase nantwie wa we rubber aya ne ho kire ba wonim ne ma ho we and then way so no your liver, your harawa, your kidneys, and then remember you know Abusia yebako yanimo ewo and some folk from Boga. Abza for emphasis that man you may queer the Asadama Universal Natural Clinic say and tinny dumpini se mo sisia, who dumpini se boo, sa frechi, sa todia for a Universal Natural Clinic in the come for the ama war, so for nature or matana ye, na into yadena same for more. Stroke no dia yo bia, simple. Amwa kwa yesi se tosom dia mabusia se ebusia kra dia ne omora eni so wo befo akonoma ababe ye wa ya ye ne kakra na fo ne che Universal Natural Clinic edro ho pa yankasa ya bibi dro ya yesaso wo mfidia ye do befamu a ete se die obesaso asore bio eno che typhoid fever nom hepatitis B stomach ulcer ene ye fo yade bia ye no so ye de esa yade no ye natural kwasi broni de bia emfremu odo ani kire atonso eslaya ye bebo nsu mu honomo frayen 020 0158 272 0200158 272 ni nkomo mizone 5G ni eguso aye no nom o pe drink ya o be serve wo ye wedding or party e proto biase a e mizone ye kan for dia ma wo and a 5G no so o pe energy soronko na de ye adwuma bia wo ye bia e 5G ni ye kan for dia ma wo for 0246 270221 na anyone money nkomo and a 3A Herbal Center and a 3A cool capsules abegwa so abusia ko kontida bia osisi ya ko kontida bia woni eya ko kontida bia woni so say ye utum ni ade a wodo wani ekre pharmacy shops ne drugstores a wodo a so pe 3A cool capsules Food and Drugs Authority impeding for jatum enye na eudwa so for 0546 107107 0546 107107 na 21st clinic so no e ba na sciatica say intiri no afiri sisie num e de fa eye usire mu kosi unankokum e fa onanturi kosi unampo so e twetwe sare de abusuafo ni kire 21st clinic ni enhwe informal kumase ye wo hwa overseas okọ enkran so a domi market ho no ma ye ho sunyan kransa techiman so no ye ho no mo fra yen 0540 311 yare kase na si kofuri na pamfo ba no mo de asemu mpedi padwumadie atoa so me de ya abo amale bia boga nwumre mene nana kwabena kese abuzafo ya dama se ema mumonitia adehye kofuri ene na pamfo esum asemu mpeni ba da bia kwabra ne ene de ne ho ewo so